Kunjing Sabbath ni eng moi taka future talk sai thei tura hun min pe ka wangin kalom emema Hriselna min petu he hun ni mang thei tura Hriselna min petu pathian chu fakin omro se va innia hianin thil danglam soi karon tum lova e karil ro ka vei tun like ka vei ron soi katumani amara chu Hriselna lam soi hi ka in thla hrung deuh hla ka vai tam tak a chan chu ka Hrisel lo awanga Hriselna chanchin soi hi thil ni thei vak hianin ka hrelowa amara chu i khami kan Hrisel lo na khanin keima ni kan in engkol thiam le zel khanin kan nun hi min chan him thei ani ti hi kan hriat apoi mo hi thuma shaya thuma shwaya karon soi du ani va inni a karil rual hiam ber pakhat chu heart attack circulation disease e hemi tun anglo khavela nun na swat nem ber tu pakhat te zinga mi chanchin hi e engtinge kan inven him thiang ti hi toi te ron soi kadu ani tun lai khiani Mizo rama ka enthina news hi ka enthina no pangte te kum som thum pariat kum som li mani te pokhan scooter khalai kha kalkong sira apak mana athitop meya chonin joro ka te base guitarist po no pangte nia chu po chu athitop mai hetiang khanin a omrang meya heta hianin ka thinlung hi alwa khat ma ke po hi heart attack vai ni vai to kania a feeling dante a dante kan zirlai le mi soite nga keima ani kan tor chuanin adan adang ani ti khakaron soidu ani chuanin hetiang heart problem hi gene atangin a theya pian tira tanga van doi wanga lo te po thei amaro chu atamber chu kan ni tin lifestyle atanga hetiang heart problem le lunglam thalo hi lo thei ani tun lai khan khovel nuna hianin mitam tak hianin exercise kan nei claim number 1 number 2 a chuanin i hlau thon na stress lungai na thaphan na kan nei na sa boka apathum na chuanin kan ei in le i kan nun dan phung nga hian a in ngat bokani kan thisen kalkong circulation a hian thau kan taksa in amamo a amaro chu mitam zok hianin kan taksa amamo ayatam kan taksa chunga kan thunlut ani kan taksa a kan thu lun kan taksa mamo ai tam kan thunlu tamber chu saturated fat cholesterol kan ti hi ani a hetiang hi khoya tange kan mu ti chuanin sa te chan dietary products artuite kan tel man atang te le sa thau kan ei nem atang te khianin a theya mi in vegetarian kan ni ti ma selangin cooking oil tel tam tak tak kam han chani he yang cholesterol na satakin atisang thei thawani ti hi kan shia ta poimo a tuna karon soi ho zong zong kha atlem thei ang barakan man chanin lunglam thalo pa hianin na satakin min veng thei don ani chanin na china khanin har san mang anna lungai na kan ti a hianin kan liver hian amale in kan hormone atangin cholesterol asiam thei boka khami kan cholesterol kha kan thisen thiang kan thisen kalkong thalaya khan te khan tlem in abetta a te khan aron bet chhozela chan thisen kal kha arong kal tha thei lo ta chanin khatia aron bet chhozela aron khong na sazel ataka khanin kan lung khan oxygen ad mamo ang tok kan tak sa pumpuya asem chwa ang tok tur kha amu thei lo ta ka khanin le
cho nên achang cho nên khami khang kan O3 kan thi sen kal kong alo dal tak si a khan oxygen alo dal tak si khang kan tak sa theng khat kha a function tha thailo na a thok thailowa heart attack te stroke te kan ve ta then ani kan thi sen kal kong a thau thalo chu na china ka soi ang khan zoi yang khatianga aron block cho aron cho aron imbel bomb cho kha thrombosis antia chu circulation disease malung nat na kheng tu an ko na ane chu thrombosis te in ko ane cho nên he tianga lung nat na cholesterol kan taksa a kan thi sel kan kalkonga alo bet thataka circle thisen kalkong pethatura khatianga alo dal tak kha engtin nge kan invent him theyang ti va india hi chanin karon soi tumania video clip te te ke ma in karon siama chu ilo thlir lokang u kita khanin bong sa thau hlir ni khi kada khom sa tu ma experiment ke ti thai hun na te kada ania ka khon khom chu a in sa chia in bel panni a kada ta ni cho nên tùy po nô nị về kada boka cho nên bel pakata khanin purun var mum som timayang karot sama kada ta a cho nên ka chuang ta bora asa athaute acho thei hun tur ka ngaya khang ka turn off ta zan khwa in okay tikhanin khi tiếng sát tama khianin sát tháo tama khian purun var mum som chau kada ane chon ti khianin na ran so ta bora ti khian ka china zan khwa in kada ta ane chon atuk zinga chon in keep purun var kada na chu atui bi ka khi purun var kada na mia lo chu khi akhong tha em hang kho khi te han ti pa khan ar kek thei ani chon hei tunami kha ka mu tha ka ron ti tha khi khitmi khi chu anem big em ani khati chu ka sathau tama pa purun var som ringot po khan ti khan na athokani purun var te reu te khanin hei kan tak sa chunga anglo thil thatak entirna thatak ani in ka ria purun waren na atho dan chu karon ta langa Israel hun lai po khanin anglo number bung som pakhat changa a khanin purun var man atangin anlo 18 to te ria purun var an ei chak thu te po kha an ron soy te la hian tlem ka lo cher nga du dua ai gupta rama sangha kan 18 te kha kan shareng phang mate mazil te purin hel eimi te ti in run balte le purun var chi te po anti malai atang hian purun var hi an lo 18 to ani tuna i video clip kan mu ang khanin purun var hian that na tam tak omma sela kantan hian akati purun var hi that na tam taka oma one of the best antibiotic te po anti a ama ro chu tumwa india ka ron soi chu athat na dang ron soi ka tum lova kan circulatory chemical tisent kal konga engangin nge na atho a engangin nge heart attack le stroke tanga min ven him theidan tur khar ka ron soi tum ber chu ani purun var hi research na satakin scientist ho ta hianin an beya India Pune ate Pune Udaipur te chanin Germany USA apo Philadelphia te Mississippi ate Washington DC ate po khani research ambe na se ani article chi sang hi
englai pun aron chuak thina athat zia hi lung lam thalo tan aven him thei zia hi chonin hetianga Purun Var thisen kalkong circulation system research team ha saber tu hi su chu sangkha zakwa somli pakwa a Belgium mid Professor Wesley Parkov ani chumi chonin rabbit sajupui atangin research atita sajupui kha khami cholesterol tamchi ei in kha ape chani khami sajupui kha cholesterol kha aron sang tela chonin khami athisen dot atipui the kati athisen kalkong pakhat ablok te patia kham Purun Var apetan ta ne Purun Var ape katang khanin ti khanin a cholesterol khatihan anhiam tatial tela anhiam tatial tela anwa chonin khami sajupui sajupui thisen kalkong kha apanga inaron omle aron thian faile vekani ti in asoyani hetianga tunlai mithiam te hianin mishring le ransa atang hianin research an beina se mani Purun Var hian thau obis hi aveng theya kantak sa chunga hianin hemi blood protein thau kan ti hi lipoprotein ti in ankova kantak sa hianin chinni omta hemi lipoprotein hianin pakhachu HDL high density lipoprotein ti in angkawa tusuchu thau tha ania chonin apani le na chu LDL ti in angkawa chu low density lipoprotein ti in angkawa chu cholesterol kan tak satana thalo ani chu kan cholesterol level hi zanhi anormal hi zanhi ani zanhi som thuma tanga za thumvel akai to chonin kan inven film khur hi angai ani research na ti sang ansoi na chonin Purun Var hian nitric oxide oma chu chonin chemical thisen dot kalkonga muscles kan ti me yang chu athak ati kha atu relax atu zuti ha dama chonin thisen kalkong kha tluang takin ati tawvel omlo turin aveng te me yang mo Mizo tong ta sei thiam hi ahar save chu kata khan thisen kha thatakin akal tirta khatatang khan thisen sang tur kha aron tin hiam thei ani chuwa ka Purun Var han sulfan le allicin omle hemi te panhi hi chuanin Purun Var na china thau thalo hetia in bel bom kha azutike soma azuti dara azuti tuiral ta khami khanin kan lung na kan veitur kha avenga lung Hriselna min pethei ani Purun Var hi malai atangin Greek mithia mit damdoi thiam ta chuan satakin damdoi atanin anlo mangto Purun Var hianin kan taksa mamo vitamin ombaka mineral oma antinar magnesium selenium vitamin C vitamin B6 te chole antidioxins te allicin na chinakaron soi ang khatiang te kha omani kanron soi to angin Purun Var hianin thisel kalkong tluang taka siam tha thei tu kan tak oma khami kalkong thisen kalkong aron thian faya asiam fai khanin kan lung kha aron Hrisel ta thin ani American mi William Turner le India mi Chakra samhintam te chuanin mithiam te chuanin heti hian an soya Purun Var hian thisen bal atifaya lung atifaya damreina min pethin ani ti in an lo soi ani atop na lam kan lo thleng to anga thisen Purun Var hianin jithum aron siama pakhat chonin blood pressure better blood pressure asiama cholesterol atiniama apathumna chonin heart disease
la ka tangin na satakin min veng thei ani chonin hetilaya kan ron soita kan khanin better blood pressure and tinge asiam kan ti chonin Purun Var hen anti-inflammatory benefit oma chu chonin kan thi sen kal asiam tha a 10% in atiniam thei ane chonin Purun Var hi ni tin pali kan ei hanin kan tak sama mo tok hi kan nei tok em ani pani po tunana china sathau kan han ena khatiang sathau tama po khanin Purun Var som chau karon thunta atinem thei em ani chonin cholesterol atiniam kan ti kha Purun Var hian lunglam datna cardiovascular disease hi na satakin atiniam theya achan chu hemi girl ka hianin nachina ka soi ang khanin sulfur allicin oma khatiang khanin khatiang a in bel bom tur kha azti darta akhami awang khanin cholesterol kha atiniam ta a garlic hi a supplement a capsule te po a tablet te po oma hi cholesterol sang te kan lo nei ani chuanin thanga chung kan ei hianin normal asiam thale the ani ti mithiam te chuanin an soyani chuanin reduce risk of heart disease Purun Var hi lungnat na laka min veng tu thatak ani a achan chu kan ti na kan soi to angin kan ti sen na kal konga cholesterol thalo kha atiniamin at kan ti sen sang kha atiniam ta a hemi hianin nachina clip kan ron en ang khanin Purun Var hianin kan ti sen kal konga na na satakin athok theya nachina ti sen cell in bel com ti sen thalo cholesterol kan ti hypertolate anti atikhanin in the comzela chonin khata khanin kan thi sel kal kong kha azuti thiang limin kan cholesterol atiniama khata khanin kan heart attack le stroke hi nasatakin min veng thei ani ti hi India karon sai thei chuni selangin kan ei in hi kan film khur awangin kan film khurchan na tam takhi min lakyang theya sa kan ei reng hen hetilaya an soina pa purun sen po hi atala amaro chu purun Var angin purun sen hi chu atha lova atha thawa ma sen Purun Var hi abikin atha le zwala kan sa eite a hian ni tina hian Purun Var hi Purun Var te so thing le abik takin Purun Var le so thing le Purun sen hi eitel thei thin ilang hei hianin heart attack te stroke atang te hianin min veng him thei don ani ti in min veng him thei ani ti in mithiam te chuanin an soyani Purun Var hi ka fate ante lai zong hianin tuna chuan ni to lova hri len lai hianin Purun Var hi kan ei war em a hritlang te hetia mitna Mizoram mitna anti angte khi kan ve ngai lova chuwangin Purun Var hi hrivenan ta po hianin at em aniti karon sei tel du bokani kan zawai tam athalai te om chuan pathian ni mal min som sakro se